Qanday deysan? Ya aka. Ne güzel. Qaysi sot? O bulba. Ya. Telefon atılmış. Yok, Moykova ko'cha. Hazır. Ya. Cagayımız göçöde aka bu. Tem böyle bu sot biyligi, sottun aldığında Moyka kılıp maşına juvap atsaňar. Egerde biz uşunta turgan bolsok, hazır Vada kanaldan da gelip ştraf salmak bizge. Dagı kança emeler ştraf salmakta turab. Biz egerde uşunta turgan bolsok, şu jön jarandarçı. Ana sottorun aldında bola berebe dep şogan kızıp toktogomda. Ya. Siz bu ýakda işleýisizmi negize? Ya aka. Bu ýakda işleýisizmi? Bu ýakda işleýisizmi? Biröndüne maşynasyn juvap atasızbı? Ya emi bak da aka. Emi sugaratkan emi juvap atkanızda aytypdym. Sugargan başka, maşına jugan başka nerse da aka. Maşına sugar atasızbı? Maşına sugar atasızbı? Men az özüm köp bolgomda aytypdym, göçödön. Anan, pahodu maşına da sugar koýasızbı? Qaysi sot bolup kaldy şunda bu? Бұл сілер көріп тұрған Қарақол шаарынын шаардык соту экен. Анан ушу сотто иштегендердин машиналарын ушинтип тыштан жуудуруп коёт. Бу ким билет, бирок бияқта байка жууп жүрүптүр. Анан бул соттун алдымня машина жуучу жай болуп калды эле, автомойка болуп калды эле. Эгерде биз болгондо давно штраф салмакта Водоканалданчы. Эми Водоканалда көрөбүз. Ушул тууралуу штраф салабы, салбайбы? Жақында Водоканалдан барып жооп алам да, ошого штраф салынды, салынган жок.